Arimi kaunti ya Tharaka Nithi ni boretwo bathondeke ikundi bia kwenda imera biao bari amwe kenda bomba kwenda bobega kiri aguri barabendaga kugurira antu barabena imera bibinge kuringana na maubangania bagikundi kia into bia urimi Tharaka Nithi Fides Kaburu aguri baba inge bendaga arabakagura into na wingi akere Fides no reti arimi kugwata mbaru urimi bo utea bakinandi kenda uketha bonene. Arimi ibabatiri kurutha ikundi bia wendia ba maketha mago kenda bona thoko ya Monampwe na ngurukiba mendia na bei embega ugu ikuringana na murugamiri wa mubango wa Agricultural Sector Development Support Program ASDSP ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi Fides Kaburu ora akuga aguri bainge bendaga kugura bantu arabakaithira bira bakwenda na kiwango kinene warimwe arimi betu rimwe ni bethiritwe muno makiuga matena thoko ya into ira marimaga no mathie kuraithiria kiria kiretaga thina thiini wa thoko ciao ni kwithira number 1 batena maciaro makwigana, number 2 batena maciaro ma quality, number 3 bakethirwa o muntu ni arima ari kiwe bateina group ni twithiritwe tukiorganize arimi betu into groups, marketing groups ni kenda bombe kwendia amwe. Tariu twina gikundi gitagwa Gikamu kuria Muthambi kia marigo bethiritwe bakireta marigo jao amwe bakathie kwendia Mombasa na ni bethiritwe bakionaga utethio kumane na wendia wa kwithira makiendagia bonthe bari amwe. Kaburu nkurukina kuria arimi baitigirie gutumira utaalamu bwaki indi kiri urimi na ndeithia cia gukenda bona maumithio makugana. Kwa mbere arimi ba marigo ni bethiritwe bena challenge ya kugia na mbeu ya kuanda indira mtu akwenda kuanda marigo ni tu establish nursery ciere cia marigo tissue culture bananas emwere kuria Muthambi nengere nkio ni kenda arimi betu bakonaga marigo na thiini wa nursery yu muntu no one mbegu ya marigo kuri na various varieties cia marigo kwina grade 9 kwina giant cavendish kwina Uganda green na marigo ma o mana muntu angienda kwina kinya marigo marejire magwitwa ng'ombe na nusu ng'ombe na monthe no muntu no amone thiini wa nursery inu ire thiini wa Tharaka Nithi. Ariuga mubango wa ASDSP no irutaniritie gukiria murimi na njira ya gutigira ati akuona maumithio kumania na wira yake. Ukethira muntu ena incubator na ati kuona matumbi ni twethiritwe tugigeria kubatethia ni kenda bagia na matumbi ni twa ambiririe achari 4 thiini wa kaunti ino twareta nguku cia breeding cia kari kienyeji twaretera arimi nchamba na miera ni kenda bakurie na bagie matumbi bagukomorithia na twacoka twabanenkera macini kwina macini ciiri o gikundi kietwe kwina seta na acha ni kenda bakomorithia tuciu tu na ni kenda bombe ku supply arimi barabangi na tu endera bakubatara ni twithiritwe tukithomithia muno uboro wa ubiashara gwikira ubiashara thiini wa meciria metu nontu arimi betu barabaingi barimaga o ugu tu nontu mbura ni yurire ni tukira arimi betu bagie na gintu gitagwa business plan muntu agie na biashara iria kwenda kuruta na mirutire wira uria kwagirite ni kenda akagwata kiria endaga. Nkiripotera Weru TV kuma gicigo bunge ya Chuka Egamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima.